Kejing beteng jong kejing ya teli hapeneng ke UDP bat ke HSPDP ke baki don hapok ke lama jong ke Regional Democratic Alliance RDA hatu kan sein yo so hakari ke kenti ke bakan ya kun ya ke election sa Lok Sabha na ke first Shillong Parliamentary Constituency. Hakani ke election sa Lok Sabha ke Banlong haki benai banwan ke RDA hak arplai triku kula lengkot arja apsau kala pen penapat ba bat penitu yo kertong ya monlang jong ki R party dau samlarang ba Robert June Kharjaren batru ban sedang ya ke jingelap election na ke office jong ke Seng United Democratic Party. Haba Aijing Kran Chairman ke Regional Democratic Alliance uba Matt Ba Lingdo uba long President ke United Democratic Party ulaang. Baka jinga teli ke don ke jing dawa ya ke history. Laraki ni ki R party ki ya trailang yo i bandon ke jing R tatien ya ke ni election ke pementa namar ladaken ya ki vote baki yo ha ke election ke baladap na ki constituency prepare hari khasi jantia ki yo hadu life way percent na ke shispa bat ka long ke ban ningkong. Larang ipek ya ka vote share ha ka last election ke baladap. Ke vote share jongi ke UDP ke don adu 4.4%, bandang kaliang jong ke HSPDP ke don adu 1.1%. Larabi total baro kalau kumba live way percent ke vote share jongi hakasi jantia bat kalong number 1 kata vote share. Hato kamdan kata kalah dan poin juga. Kedau jong ke Jingrem ke UDP how 1998 hakaba ke parti UDP kayo silak nyo pulai bot silak nyo pulai jarbot bat ke HSPDP kayo nrupu ar jarbot total bro ar kalong ar lak lai puar tam ke kongres haka to por kayo tang silak nyo kundai bat ke tam ya ke UDP kato por tang nriwa jarbot kani ke penpau syai balada ka UDP baka HSPP kisgo tu ya ka ke ground reality lane ka ke bade ban long sisa hapo ke grassroots level kumbang ilong menta kami ibang idol ka jing artin ya kani election ko menta kajuru house nam katndai spa dai kundai akan kum ki record ki bang i kalong baka UDP kayo silak nyo hajar bot baka HSPDP kayo saupo hajar bot lada total bro kalong silak saupo nyo Henry job ka kongres ato po da silak saupo sa hajar bot tada combine bro mengundang job yang kayo yung dapat ini example ki bangi kung ki leader ngini ban pe sedin ya kayo kabalajia kenang mangintip kumno ban rekam lang ni sama. Halor kani ganong rim ladang ni syue keren tang malong syue jet benrio tengah trying inom ya poisis no.